mata kaya zalali wal ikram. Allahumma lana mata kawan sur mata kaya zalali wal ikram wa rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa alhiqni bis salihin rabbi zidni ilma warzuqni fahma warzuqni bis salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqadda bihil hawaiju wa tunalu birraghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli lumilak. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin amin ya rabbal alamin. Kakak Daifullah Al-Muhtaram, masya Allah ya kakak ya, salam kenal kakak ya, kakak Daifullah. Pintarnya semoga Allah memberikan hikmah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih kakak ya, doanya ya kabul ya Allah, kabul. Oke kakak, terima kasih kakak udah komen-komen, sudah like ya, kepleset ngomongnya ya. Baik teman-teman, lanjut ya, kita baca kisah sang rasul ya teman-teman ya. Ayo bareng-bareng yuk, 1, 2 mulai. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Itulah kisah sang rasul yang penuh suka duka. 8 tahun usia kakek meninggal
Abu Thalib pun menjaga, paman paling pembela saat kecil mengembala, dagang saat remaja, umur 25 memperistri Khadijah. Itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Di umur ke-30 mempersatukan bangsa, saat peletakan batu Hajar Aswad mulia, genap 40 tahun mendapatkan risalah, menjadi rasul akhir para anbiya. Itulah kisah sang rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Ya kakak Dayfullah Al-Mukhtaram, subhanallah, Allahu Akbar, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kakak ya, masya Allah. Kakak Ananda Zulaikha, masya Allah, adek pinter banget ya Allah. Semoga adek diberikan rezeki ya, amin, amin, amin ya Allah. Amin kak dede, amin, amin ya Allah. Makasih doanya teman-teman Dayfullah dan kakak Ananda ya. Allahu Akbar, kakak Ananda tuh ya, insya Allah. Kakak Ananda, adik-adiknya soleha banget. Allahu Akbar, amin, amin. Doakan kakak ya teman-teman semua ya, biar menjadi anak yang hafiz Quran, pencinta Al-Quran. Teman-teman doakan teman-teman ya. Kakak Mimin, hai tuh kakak Mimin, hai. Iya, tuh tepuk layar tuh. Masya Allah teman-teman, makasih teman-teman ya supportnya ya, masya Allah, barakallah teman-teman doanya ya, tiap-tiap layarnya, komen-komennya ya, like-nya, subscribe-nya. Terima kasih teman-teman ya, barakallah teman-teman. Mari teman-teman kita lanjutkan ya. Itu ngubuk apa sih Nyai? Hah? Masak kok ngaji dulu baru masak sayur. Buat makanan nyunyu. Buat makanan nyunyu. Itu masa nguleknya pakai pala LOL. Pelanggaran nah. Gak apa-apa. Kakak Ananda nanya tuh, kakak Ananda Zulaikha, adek udah sholat belum katanya? Saya udah. Udah, Dede Jara? Udah belum, Dede Jara? Nah, Dede Jara belum nih teman-teman. Nah, nanti sholat Dede ya. Oke. Oke teman-teman, lanjut teman-teman ya. Sekarang bacaan doa duha teman-teman ya. Kak Dede Jara, ayo mulai ya. 1, 2 mulai. Teman-teman bareng teman-teman yuk. Allahumma innat duha duhauka wal baha bahauka wal jamal jamaluka wal quwata quwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assiran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika. Atini ma taita min ibadika sholihin. Ya Allah. Sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu,
kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukar permudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang telah engkau limpahkan kepada hamba-hamba yang soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Iya kakak Ananda Zulaikha, pinter banget ade yang pakai kerudung hitam. Masya Allah, kerudung hitam siapa tuh yang pinter tuh? Sama dong adeknya juga. Iya, adeknya pinter juga. Masya Allah ya, semangat adeknya ya. Masya Allah, Allahu Akbar. Kata kakak Ananda, Allahu Akbar. Kakak Ananda, ya Allah soleha banget. Amin ya Allah, kakak soleha, amin. Doakan kakak Ananda teman-teman semua ya. Kakak Daifullah Al-Mukhtarom, Bang hafal lagu ini, layan waton, layan waton, layan waton di samudra, hafal nggak Bang? Saya belum tahu tuh ya kakak Daifullah ya, maaf ya. Layan waton, ini kayak lagu NU ini ya. Bagus itu. Saya nggak hafal cuman. Kakak Ananda, ya Allah pinter banget. Iya Kak Ananda. Ngomong-ngomong teman-teman, dari mana nih asalnya nih? Dari Madura atau Surabaya atau mana, silakan komen-komen teman-teman ya. Iya oke Bang Daifullah Al-Mukhtarom. Oke nggak apa-apa ya Bang, maaf Bang ya Bang, gue NU Bang, iya sama-sama ya. Saya juga NU ya Bang ya. Masya Allah ya, sehat selalu ya teman-teman semua ya. Terima kasih teman-teman sudah like, sudah komen-komen ya, sudah tap layarnya ya, sudah subscribe. Makasih teman-teman ya, barakallah. Lanjut teman-teman ya, bacaan sholat ya kak, karena saya Dede Zahra ya. Ayo, bacaan. Iya, ayo Dede Zahra, ayo Allah kafe Dede mulai. Untuk sini deh. Ayah dana kafe, iku ayah kafe kafe. Terus jangan duduk di depan pintu ya baru ya sudah kepadamu jangan tinggal Al-Quran. Jangan lupa sholat dan kami membunuh kami sedang kami aja dan semoga termasuk surga. Naya menangkan semoga hidup kebahagiaan. iya amin amin ya robbal alamin. Iya kakak Daifullah, iya Ini udah ya. kerja saya. Kakak Ananda Zulaikha, Bang itu anaknya ya Bang, cantik banget anaknya. Wah iya anaknya cantik-cantik kakak, alhamdulillah ya. Ini titipan Allah ya kakak Ananda ya, dikasih anak cantik-cantik dan baik-baik pula teman-teman. Anak-anaknya ini suka menabung. Kakak Ain Black, Mang Kiki, Masya Allah Dede Zahra, Mang Kiki Mana? tuh Ain Black tuh. Halo Mang Kiki, halo. Ada Mang Kiki. Iya halo. Ayo Mang Kiki gitu. Mana? Ayo Mang Kiki tuh Ayam Black Mang Kiki tuh. Oh. Iya. Ayo Mang Kiki kita ngaji bareng-bareng ya. Masya Allah.
Itu ayam black tuh yang merah tuh. Ayam black tuh Mang Kiki itu namanya. Iya, halo tuh kata Mang Kiki tuh, halo. Iya, Mang Kiki udah makan Mang Kiki. Ya jangan lupa makan Mang Kiki ya. Semangat ya ngajinya. Amin amin. Kakak Ananda, masya Allah pinter banget. Amin Kakak Ananda ya. Kakak Ananda udah punya anak belum Kakak Ananda, atau masih anak kecil atau masih ibu-ibu atau apa nih Kakak Ananda nih? Buat tahu nggak? Masya Allah ya teman-teman ya. Salam kenal ya semuanya ya. Nah, teman-teman lanjut ya bacaan sholat. Ayo Kakak Hajar ayo. Bacaan sholat teman-teman ya. Doa iftitah ya. Kakak Ananda, ya Allah semoga diberi rezeki anaknya. Amin ya Allah amin. Maka Mang Kiki, kata Kakak Ananda, kata Mang Kiki, ayam black, bakal Mang Kiki udah bang, alhamdulillah, masya Allah Mang Kiki ya mantap, udah kenyang ya, alhamdulillah, toyib. Kakak Ananda dan abangnya apa nih? Dan abangnya, maksudnya saya kali ya, ya. Makasih Kakak Ananda ya, masya Allah ya. Atau Mang Kiki. Kakak Zahira Arfan, assalamualaikum ade cantik, masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Zahira ya. Kakak Gede Eka, subscriber aku bang, masya Allah. Subscriber aku bang, masya Allah. Ya teman-teman, Kakak Gede Eka ya, makasih teman-teman ya. Kakak Cayem, hai Kakak Cayem tuh. Kakak Cayem, Hai Kakak Cayem, Kakak Gacor, wak. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kakak Dayafullah, bang, kan aku bikin anak perempuan apa nih? Yang saudara 3 dihapus. Dihapus bang. Iya. Makasih adik cantik. Iya Kakak ya Zahira ya. Kakak Ananda, aku baru kecil bang, baru aku mau naik kelas 2, masya Allah. Kakak Ananda juga sama kayak Kakak Nala dong usianya ya, 8 tahun ya. Kakak Gacor wak orang mana? Orang Bekasi Kakak Gacor ya. Kakak Devul Al Mukhtarom pengen, iya amin semoga segera diberikan ya bang ya Kakak Devullah ya. Ayam black surat An-Naba dek, iya siap nanti dibacakan Mang Kiki ya surat An-Naba Bang Kiki ya. Kakak Daifullah Al-Mukhtarom pengen bang salah tulis aku hehehe. Iya siap Kakak Daifullah. Kakak Ananda Zulaika, aku umurnya sih 7. Oke mantap Kakak ya Kakak Ananda ya. Teman-teman lanjut teman-teman ya bacaan salat teman-teman bareng-bareng yuk. Kak. Berdoa iftitah Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa asila inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bacaan sekarang ruku. Subhana rabbiyal azimi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi azimi wa bihamdi sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Bacaan sujud. Subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Duduk. Allahu akbar. Rabbighfirli wajburni warfa'ni. Ya, atahiyat langsung. Attahiyatullah wassalatu tayyibatu assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa wabarakatuh. Assalamu alaina ibadillahis sholihin. Asyhadu
ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Allahumma salli Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Iya. Kakak Daifullah Al-Muhtaram, Bang, cobain dikasih nada apa nih Bang nih ya. Oh, boleh Bang masukannya ya, tapi saya belum paham nadanya nada apa nih Bang ya. Kakak Daifullah ya. Kakak Ananda Zulaikha, Masya Allah, itu kan doaku dek. Masya Allah, iya, amin amin ya. Kakak Ananda ya. Kakak Ananda, Masya Allah, Allahu Akbar, pinter banget. Amin amin amin. Terima kasih doanya Kakak Ananda ya, semoga kabul. Dia doakan teman-teman semua ya, biar anak-anak saya nih ya, sama biar teman-teman juga ya, biar menjadi anak yang soleh dan solehah teman-teman ya, jadi ahli Al-Quran, ahli ibadah, ahli Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kakak Ananda, Masya Allah, Allahu Akbar, pinter banget ya. Kakak Daifullah Al-Muhtaram, Bang, adeknya hafal doa sholat itu wajib banget Bang. Oh iya siap Kakak Daifullah. Masya Allah ya teman-teman semua ya. Ya kita ajarkan ya teman-teman ya, anak-anak kita semenjak kecil ya teman-teman ya, biar terbiasa ya. Lanjut teman-teman ya. Teman-teman makasih ya sudah like ya, sudah komen-komen ya, sudah subscribe, sudah tap-tap layar semuanya ya, sudah subscribe, sudah share teman-teman, makasih ya. Lanjut dari Jahra teman-teman nih, baca surah An-Naba teman-teman yuk. Dari Jahra yuk. Surah An-Naba teman-teman. Iya, ayo teman-teman ya. Bang adanya apa surat Al-Baqarah? Al-Baqarah, An-Naba kakak nih ya. Mana Al-Qur'an? Mana Al-Qur'an? Surah An-Naba sama itu kakak juz amma ya. Al-Fatihah sampai surah Al-Humazah. Udah Jahra apa bisa aja. Ayo teman-teman bilang deh. Teman-teman. Ya sekarang Mau pipis. mau pipis, bujuk buyang. Ya mau pipis. Ya teman-teman, ada iklan, maaf ya teman-teman ya. Akan nahan dulu nggak apa-apa ya. Ya. Ayo. Buka. Ya. Ayo. Ya teman-teman ya, ada Jahranya mau pipis teman-teman. Itu. Iya. Ayo, mana Al-Qur'annya? Ini. Ya teman-teman ya, ada Jahranya iklan ya teman-teman ya, mau pipis katanya. Wudhu lagi dek. Wudhu, pipis dulu, pipis. Wudhu. Ya. Oke teman-teman. Teman-teman. Sekarang giliran saya. Giliran saya Baca surah An-Nazi'at sampai surah Tarik. At-Tariq teman-teman ya, Kanahat teman-teman ya. Dedeknya lagi pipis. Teman-teman, Jangan lupa like, komen dan subscribe dan bunyikan loncengnya. Dan tap layar. Iya, biar makin seru ya teman-teman ya. Ayo, pakai itu enggak? Apaan sini? Oh, begini aja. Nah ya. Yang mau dulu lah yuk. Ya teman-teman, kita ngaji dulu bentar teman-teman, nanti saya bacakan lagi teman-teman ya, sambil kita baca dulu ya surah An-Nazi'at teman-teman ya, surah An-Nazi'at bareng-bareng yuk. Nanti saya bacakan komennya belakangan teman-teman ya. Oke, yuk kita mulai teman-teman yuk, bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة
فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك تهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Iya, Masya Allah ya teman-teman ya. Kakak Ananda Zulaikha, Bang, adanya hafal surah Al-Baqarah. Belum ya Kakak Ananda ya, masih surahnya surah Juz Amma ya Kakak ya, Juz 30 ya. Kakak Ananda Zulaikha cobain dulu surah Al-Baqarah. Iya, nanti Kakak ya. Ini kita murojaahnya surah An-Nazi'at Kakak ya. Masya Allah, abangnya ganteng banget. Masya gantengnya, amin, amin. Jadi GR nih Kakak Ananda ya. Kakak Dayefullah Al-Mukhtaram, sama doa kedua orang tua itu wajib Bang, jangan lupa Bang. Iya Kakak Dayefullah ya. Dia mau tidur dulu. Oh iya, Kakak Dayefullah Al-Mukhtaram, oke deh, iya siap Bang ya. Kakak Ananda, ya Allah suaranya merdu, orangnya cantik soleha lagi. Kakak Nahlat tuh katanya cantik soleha, merdu suaranya, Masya Allah, amin ya Kakak Ananda ya. Ya udah Bang, aku mau tidur dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Ananda masih sore, jangan tidur dulu ya. Masih sore, nggak boleh, belum isya ya. Kakak Mintasi 52, hai Kakak Mintasi. Ya teman-teman, terima kasih teman-teman sudah komen-komen ya. Mohon maaf teman-teman ya, tadi belum dibacain ya. Lanjut teman-teman yuk. Lanjut teman-teman ya. Kakak Neti Ratnasari, hai itu Kakak Neti itu. Kakak Neti Ratnasari, hai. Iya. Pakai kerudungnya dek. Lanjut teman-teman ya, surah An-Naba, surah apa Kak? Surah Abasa ya teman-teman ya, surah Abasa Kak ya. Ayo. Apa tuh? Mik. Kita akan nerusin yang Abasa ya, berarti ya. Karena Abasa baru masa motor ya Kak ya. Bener nggak? Iya. Ya udah. Ayo teman-teman. Pakai dulu, pakai dulu. Ini bikin. Ini bikin. Ya. Hah? Ini. Kenalan buat itu baca lancarin aja apa namanya surah apa? Pengontaran Nabi aja. Pengontaran Nabi. Ya udah ya. Teman-teman. Udah Jahra. Udah selesai pipisnya. Sekarang giliran Dede Jahra yang baca ya. Giliran Kakak Zahra ya yang baca. Orangnya cantik.
solehah, Iya. pinter, baik, Suka menabung. suka bertabung, Sombong. bersombong, Hmm. dan Dan solehah. solehah. Iya, amin ya rabbal alamin. Tapi baik. Tapi Tapi baik. kakak juga sayang nggak boleh nonton. Ya udah ya ini ayo. Akhirnya. Bye, Bye. teman-teman. Akhirnya nggak boleh gitu sama kakaknya. Ayo teman-teman, ini kami kayak kakak ya, solehah. Malah pintar sama kayak Dede ini. Kasih yang poidon. Lompat. Ya, bilang teman-teman gitu. Abi, Teman-teman bilang teman-teman. kedua. Buka dulu ya deh. Mana ekrannya? Mana ekrannya ini? Teman-teman bilang. Teman-teman, Kita baca itu dulu ya. coba saya ikut dulu ya. Baru Bang, surah so, An-Naba. mana mbak? Iya. Nah, itu pakai bantal nggak? Oke. Teman-teman makasih ya. Teman-teman makasih ya. Like, Like, terus komen, komen, terus dan dan subscribe. subscribe. Ya. Minum, biar semangat minum. Bismillahirrahmanirrahim. Tumpah pelan-pelan. Teman-teman makasih teman-teman yang sudah komen-komen ya, barakallah, yang sudah tetap layar, yang sudah like, sudah komen-komen, sudah subscribe, sudah share-share ya teman-teman. Makasih teman-teman ya. Iya kakak Daifullah bang, aku mau pamit. Assalamualaikum. Siap kakak Daifullah, makasih ya kakak Daifullah, salam kenal ya. Mang Kiki. Mang Kiki tadi udah ini Mang Kiki lagi sholat kali. Nanti dia komen lagi sama Kikinya. Ayo mulai. Ini udah baca ini udah halaman 20 kan ya, Mang ini. Ini nih. Mang ini. Walau. Angka pindah ini nih. 23. Iya 23 ini nih baca. Bismillah. Oke teman-teman ya. Iya maaf. Oke teman-teman ya. Dari Zahra baca Iqra 3 halaman 23 teman-teman ya. 20. Iya ya. Tunggu dia Zahra ingat. Tunggu dia Zahra ingat ya. Ayo, auzubillah teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ho. Ya ini ya. Ya ho. Ya ko. Nah. Ya. Ya su. Kuna. Ayu. Luna. Yu. Ya. Yuhi. Yuhitu. Nah. Yu. Di. Una. Dugi. Su. Suna. Faja'ala. Salah. Faja'ala. Lu. Iya. Lu. Faja'alu. Ayo. Ayo, apa aman. Semangat. Faja. Belum dapat hadiah. Faja'alu. Ya, terus. Iya hadiah. Lain itu ya. Terus aja. Wazo. Habis dulu Ya. saya masih ini ya. Iya dulu. Kamu udah ini udah jauh ya, deh hebat nih. Ayo. Dulu saya masih ikut 1. Iya dulu ya. Iya bener. Sekarang udah ikut Nih, 3. nih, iya alhamdulillah ya, pinter ya. Faja'alu. Iya, tuh. Wazo. Wazo. La. Mu. Mu. Ya. Azu. Ku. Ya. Na. Na. Ku. Iya. Anuzi. Kofi. Iya, terus. Bocah pada kamu. Bocah. Udah aja kali sore dia ngajinya. Terus. Ini terus saya. Fa, nggak apa-apa aman. Fa. Fokus. Fa. Ayo.
Fa. Ini. Fa'aqruha. Iya. Udah disangka bocor. Iya. Apa biarin aman. Mana miha Iya. ko di ina Iya. sat Tak. tajiduni. Pinter. Terus. Ini Ini ngai. mai Sya. syataha Iya betul. fatu Ba. ba Lagi banget. fatu ba Ya. bi Ya. ya Mi. minihi Lagi biar ingat. bi Biya. biya minihi Ya. manazia. Iya. Nah, dia makan es krim sih. Ayo, ambil dibagi banyak, jadi banyak makannya ya. Ke sini ya. Iza. Orang kakak tadi Apa kakak? bayi pemen. Emang? Iya. Astagfirullah. Ayo tuh. Bukan saya yang bayi, Bukan. kakak sendiri. Sendiri iya iya. Ayo. Iza. Ayo, aman aman. Ayo, ini pakai tisu nih, tisu. Enggak. Nggak usah, nggak usah. Iza. Ini. Bentar ya, mah. Ayo. Iza kodo Iya. wa Ri. ai Si. wa Iya itu. Ih, keluar. Wah. Ayo. saya kayak gini nih. Iya, gitu. Gitu. Iya, iya. Wah. Nyangkut Nyangkut, iya nyangkut. Ayo, wah, ayo. Wah. wa Ri. Iya, wari. waisi nggak Iya. manazira. Mana coba ambil angkatan. Ini Coba ulang. Ja. Bija. Ini bija. Ha. hazihi Iya. syagofaha Iya. fasyati I. i Iya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. be Ya. Wah, apa tuh? Minum. Aus jadi nyanyi Don. Minum. Aus teman-teman ya, dijarah ya teman-teman ya. Terima kasih teman-teman sudah komen-komen ya, barakallahu teman-teman ya. Ayo. Dijarahnya aus. Mau minum dulu. Udah? Bocah kenapa sih? Ketua main bola ya. Main bola malam-malam ya. Iya Hmm? awas. Awas, nggak kenapa aku aja ya. Iya Bocah udah nih. kena ke bank kita. Mau ke bak kita. Iya. Kita masuk bolanya gimana? Iya, kan di mana bosok bolanya dong? Kita nggak bisa main lagi Iya. sama temennya. Iya, iya, Dek. Lagi bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Cowok itu kali ngajinya sore. Sore kali dia ngajinya. Asar ya. Sore ngajinya malam. Iya, malam. Iya, Masya Allah. Bentar, Dedek. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya, kok. Ya kok suna ya sukuna ayu suna yu hituna yu di
la Hmm. Mu. mu Ya. lazu ku Hmm. jana ku Hmm. lanuzi kohu Hmm. fa'akou ha Hmm. fana mi ha Hmm. ko di i na Hmm. satajiduni Hmm. fa'i syata Lagi ulang. ha Lagi. Ingat. ma syataha Ya. watu Apa? ba Ya. bima Apa itu? bi Biya. biyami lihi Hmm. ini Ya. mana zia Hmm. iza kodo Hmm. waisi na Hmm. di Bang, ulang sih. Apa sih belum ya? Wah. wa aisina Iya, betul. ja ji Bija. jaha zihi Ya. sya gofaha Ya. fasyati i Iya, masya Allah. Sekarang bareng Abi ya. Teman-teman ikutan teman-teman ya. Bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, siap. Ayo. Perhatikan Dede Zahra ya. Ya khafuna. ya khawfuna Ya suquna. ya sukuna La yufuna. ayufuna Terus fokus. Yuhituna. yuhituna Yudhi'una. yudiuna Iya, terus ini yughisuna. yugisuna Mana nih? Faja'alu faja'au wa zalamu wazolamu lazuqu azuku janahu janahu lanuziqahu anuzikahu fa'aqaruha fa'aqawuha manamiha manamiha khati'ina khati'ina satajiduni satajiduni ma'isyataha ma'isyataha fatuba fatuba biyaminihi. biyaminihi Apa nih? Manazila manazila idza qada. iza kodo Nih warisina. waisina Apa nih? Bijahazihi bijahazihi sagofaha syagofaha fasyati'i
khasyatiin. Iya, sadaqallahul azim. Masya Allah. Teman-teman bilang Teman-teman, alhamdulillah. alhamdulillah sudah selesai ngajinya. Udah ikramnya. Udah ikhlasnya. Sekarang kita baca An-Naba. Quran Naba ya teman-teman, jangan lupa bilang Jangan lupa Quran saya dasarkan dan bunyikan loncengnya dan juga terpercaya dan juga menyimak dan dan biar makin seru ngajinya iya. bersama Dede Daha. Umurnya masih 4 tahun, belum sekolah tapi bisa berenang ngaji. Iya, Masya Allah ya teman-teman ya. Nah teman-teman kita baca ya. Oke teman-teman, lanjut ya teman-teman ya, surah An-Naba teman-teman bersama dari Zahra nih ya. Kita mulai ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Minum, aus. Ini aja. Iya. Kok soal bisa? Udah ajan belum? Hah? Belum ajan? Emang? Ini kan udah ajan suaranya ya? Udah ajan loh? Udah ajan. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Amma yatasaalun anin nabayyil azim azirun fi mukhtalifun kala sayalamun summa kala sayalamun amna jaya alami hada ajibal tada Afawanaakum azwaja Wajana namakum subata Wajana raya ibasa Wajana na'alamaja Wabanaina kokokum sabang cidada Wajana siya wahaja Angzana mimamu siyate mang sajaya Innahu bihi rabbahu wa nabata Jannatin afafa Inna yawma fa'ikan amikota Yawma yawma yasu'i fatatun afwaja Kahiyati sama wa kana sabwaba Kasiyati jibahu wa kana sababa Inna jahannama kanat mirsada Littagina ma'aba Labisin fiha aqala Yajukuna fiha Qadu wa sarabaya Mima wasaqo yajau ifaqo Innahum kanu la yajuna isaba Qallabu bi'ayatina kizaba Qasain asoina kitaba Zuku fanajidakum azaba Inna ayamudagana fasahadai wa nabakai takaba Sandiaka munafiha Aku kisah berjasa ammi robika nisaba Aitana sirat yama baina Sama ayaya Hitaba Yamaku Lamaika Airama iaman anyahu wa maqadwata Saya kaya muhakku Masya atau saya bima'abah Dengan sana aku ngasabang kayu bayama mau koda masyarakat Aku kofir kayak kunci coba Masya Allah. Abi, masa Abi baca ini? Iya, Abi salah nunjuk ya. Ini. Teman-teman, iya teman-teman. Teman-teman, sekarang kita baca surah Al-Fatihah bersama Dede Zahra. Umurnya masih 4 tahun, belum sekolah, tapi bisa belajar ngaji. Amin ya rabbal alamin. Orangnya suka apa? Lembut.
Suka apa? Lembut. Terus apa lagi? Pinter. Pinter, apa lagi? Suka makan sayur. Suka sayur. Terus apa lagi? Suka rajin menabung. Rajin menabung, apa lagi? Nggak suka jajan. Suka jajan. Sukanya Pelawatan. selatan. Ngaji sama ada. Sholat. Sama Sama ada Ada apa? abis saya. Hah? Abis saya. Ada siapa? Abis saya. Abi. Mana abinya? Ih, Ya, iya. Ada abinya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini abinya, ini anaknya katanya teman-teman ya. Ayo teman-teman yuk surah Al-Fatihah yuk gitu. Teman-teman jangan lupa. teman-teman jangan lupa Apa? Jangan lupa apa? like, komen, share, dan subscribe, dan bunyikan loncengnya, dan juga subscribe dan juga menyimak. Oke teman-teman, kita mulai ya. Kasih gambar kayak gini. Iya, iya, iya. Ada dua. Ada dua ya. Ini gini. Iya. Iya, iya. Kayak ban. Kayak lebaran, iya kayak lebaran ya. Oke teman-teman, lanjut teman-teman ya. Surah Al-Fatihah, ayo. Ayo bareng-bareng teman-teman ya, ikutan ya. Ayo. Ya, oh gitu. Iya, iya. Gitu, wudu ya wudu. Alisa. Ayo teman-teman. Ayo surah Al-Fatihah, ayo duduk. Lagi Al-Fatihah nih. Sampai surah Al-Humazah teman-teman bilang. Sampai surah Al-Humazah. Ayo nih. Oh iya. Iya Wailul. Itu anak Al-Humazah. Ini tahu Wailul. Udah pintar. Ya. Tadi kayak udah bunyi dari tadi ya. Kayaknya dari sore ini. Kayaknya dari sore. Mau. Ini entah beli ya. Teman-teman ya. Punya lewat berhenti. Iya kalau berhenti ya. Bismillah, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Abi fi walidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril wasiqan nas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Iya, terus. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, min syarri naffatsati fil 'uqad, min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abi lahabin wa tab. Ma akmalu ma huwa ma kasaba sana zatahab malu ma tadabu fi jiriha adum masada. Iya, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jajana suraya fataitan tadura fi diniya ya qada. Asabi bihamdi rabbika tafina wa kana tawwaba. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya kafirun la abudu ma ta'buduna antum abiduna ma abudu ana abidu ma abatum antum abiduna ma abudu kullukum yadin. Iya, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna atainaka kautsar saya bikain najani qawa bata. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu? Aro. Aita ji waribu bidin fazaika yadu yatema yaudu ata ame miskin. Faya musain azin amang saten sana azin amiyo nengona maun. Ya mana iya fikir sini afin beata sida ya soy. Faya berdua bahasa baik lagi atau mau minggu ya aman ummi kau.
Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Amto kaifa fa'al buka biasa biasa amada kadong fi tatila asa ayin tayan ababi amehem ya watemi siji fajang kasih kue. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai kue umsadeu umsahari jamama wa dadaya terbuan amalau akad ayam macan aku ramah doa kamu ramah Nawahimu kata tato ya afir ina ayam sadaqah nalimu mumaddah. Masya Allah, sadaqallahul azim. Habis siapin. Iya teman-teman bilang. Teman-teman, sekarang kita baca surah jilid 2 metadome jilid kuning. Iya, halaman berapa halamannya? Aduh ya, itu ya. Iya. Bukan. Ini halamannya Nabi tahu nih 20. 20. Saya tahu. Nih. Terus Nih. 25 ya? Kalau salah. 40 ini. 20. Ini nih. Balada. 29 ya? Ini. Nih. Iya. Teman-teman, Teman-teman, sekarang kita baca surah jilid 2 metadome jilid kuning. halaman berapa halamannya? Halaman 29. Iya, 29. Kembali teman-teman ya, bareng-bareng yuk, ikutan yuk. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ba la da Ya. baladan ibaladin jasada jasadan kajasadin Ya. zahaba zahaban zahabin hasana hasanan bi'asanin Biha. Ini biha, ini ha bukan a. Bihasanin. bihasanin Ya, terus. naharon binahain Ya. kodaron kodaron dikodain Terus. jabala jabalan kajabain usula usulan usulin. Iya, Masya Allah, keren banget ya. Bismillahirrahmanirrahim. Balada Balada baladan baladan libaladin ibaladin jasada jasada jasadan jasadan kajasadin kajasadin zahaba zahaba zahaban zahaban bizahabin zahabin hasana hasana hasanan hasanan bihasanin bihasanin nahara nahara naharon naharan binaharin binahain qadara kodara qadaron kodaron biqadarin bikodain jabala jabala jabalan jabalan kajabalin kajabain rusula usula rusulan usulan rirusulin. usulin. Iya. Iya, teman-teman. Teman-teman, alhamdulillah sudah selesai ngajinya. Sekarang dia kakak saya orangnya cantik, soleha, pintar, suka aja menabung, suka ngaji, nggak suka sombong, sukanya belajar. Terus nggak suka jajan, Nggak suka jajan, suka ngepel, sukanya
sama nyapu, sapu, suka suka makan sayur makan dan buah. bayam dan buah. Buah apa? Tapi Anya Baik. galak sama adeknya. Baik. Galaknya gimana galaknya? Gimana galaknya, coba tahu Bang. Gimana galaknya? Bukan yang galak dari Jahra yang galak mah. Kakak emang. Oh kakak. Kakak baik kan? Galak. Gimana galaknya gimana emang? Nggak tahu ya. Anggapku yang marah. Oke teman-teman, sekarang giliran Kak Nahla teman-teman ya. Ayo Kak Nahla sini Kak. Ya. Ayo Mpok. Teman-teman makasih ya sudah komen-komen ya, sudah like ya berapa teman-teman ya, main sudah balon menyimak, saya sudah yang komen-komen. menamping. Sudah like, sudah subscribe ya teman-teman, makasih Aduh, ya, teman-teman ya, tadi tetap dulu. berlayar ya, barakallah teman-teman. Kak, mana arah lagi? Oh, Sudah share-share kasih teman-teman ya. Mana anak apa? Gede. Hah? Anak mana? ada. Lama kali kau. Ngapain sih? Ngumpet orang nanti ngumpet, emang matak ngumpet. Ya. Sini deh. Iya. Ya, teman-teman ya. Ini emponya teman-teman ya, Kak Nahla yang cantik soleha, berkah selalu ya. Yo. Cepet ya. Iya. Ya teman-teman ya, sambil menunggu teman-teman kita salat jemput kami teman-teman ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Selawat jangan ada konstan bahasa yang kepet baik pak ya teman-teman ya. Teman-teman sekarang giliran saya lanjut surah Abasa. Ya Abasa tadi kan ada sudah apa lagi? Nggak. Ya teman-teman ya, surah Abasa teman-teman makasih ya gitu. Teman-teman makasih ya. Boleh. Sudah Iya. like, Komen. dan subscribe dan bunyikan loncengnya Iya. dan tap layarnya. Oke, ayo teman-teman kita mulai ya. Kak. Ini, kayak tutup batal nggak? Kayak batal nggak? Nggak usah. Bang, Tutup batal itu apa ini sini? Maunya gimana? pakai. Kalau. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Abasa wa tawalla. Udah dijarak awal Nabi. Bukan. Kan ayo, abasa ayo. Yang baru deh, jangan yang tadi punya saya itu. Iya. Iya. Bener. Teman-teman, awas teman-teman akan Nahla ya. Oh, makan es krim dari situ. Ayo, makan es krim kau. Ayo, kita mulai teman-teman ya. Udah belum, Kak? Udah, ayo, Tam.
Ayo dah, ayo. Ayo, abis di prank. Naon iyo, abis di prank kau. Udah, ayo. Ayo. Udah malam. Udah habis juga. Canda aja. Mau idon. Pok. Ayo teman-teman, kita mulai ya. Itu dong. Tep. Iya. Itu ketawa. Iya. Ayo teman-teman ya. Ikutan teman-teman, ikutan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, fokus. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم سققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم وإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Masya Allah teman-teman ya. Mang Kiki. Kiki siapa? Mang Kiki. Mang Kiki, halo Mama kembali lagi. Wah iya Mang Kiki. Ayo Mang, baca surah itu Mang. Apa Kak? Surah apa Kak? Surah At-Takwir teman-teman ya, Mang Kiki ya. At-Takwir. Ayo Mang Kiki, kita lanjut ya. Ayo Kak. Surah At-Takwir teman-teman, kita mulai yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isharu uttilat Wa iza wuhushu husyirat wa iza biharu sujirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi aizab bin qutilat wa iza suqat wa iza sama usitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uslifat alimat nafsum ma ahdarat fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم
tasabut in fa illa zikrul lil alamin. Liman syaa minkum ayastakim wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Iya, Masya Allah teman-teman. Ayo teman-teman ya, menggigih ya, lanjut ya. Surah Al-Infitar teman-teman yuk. Udah teman-teman. Sekarang Teman-teman, sekarang kita baca kita baca surah Al-Infitar ya. Al-Infitar. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, ayo. Siap. Idza samaa'u fatarat. Ada. Idza samaa'u fatarat wa idzal kawakibu tasarat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'sirat. Alimal nafsin ma qaddamat wa akhirat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Kalla bal tukazzibuna biddin wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Innal abrara fi na'im Wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin wa ma hum 'anha bighaibin wa ma adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzin lillah. Iya, bersama teman-teman ya. Lanjut surah apa Kak? Makan es krim tuh, makan es krim. Surah Al-Mutaffifin teman-teman ya. Teman-teman, sekarang Ya. kita baca surah Al-Mutaffifin. Iya, ayo teman-teman ikutan ya. Ayo teman-teman ikutan ya. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Allazina idza qalu 'alan nasi yastawfun Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum wailu yawma idzil lil mukazzibin alladzina yukazzibuna biyaumiddin wa ma yukazzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Iza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Thumma innahum lasalul jahim. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وما أدراك ما عليين كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم كتابهم مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ولزوجه من تسليم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. وما أرسل عليهم حافظ
Yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Ala al-araiki yanzurun. Al-suwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Masya Allah teman-teman ya. Ini surah apa kak? Al-Insyiqaq ya. Oke, lanjut teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idas sama'u syaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adinat li rabbiha wa huqqat ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih wa amma man utiya kitabahu biyamini Fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara zahri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira innahu Dedek, Abi ambil itu ambil. kecoa Mainan dia dijarak. enggak bukan enggak Itu mainan. bukan Aman. Lalu kayak semprotan. Kecoa. Mainannya hidup sendiri. bukan Itu yang dibeli kan? Kolong bukan kolong sofa. Yang dia beli hidup sendiri, Mi. Ada baterainya. Itu ada baterainya, Dek. Ya. Aman. So ada bapak. Enggak apa-apa, aman. Enggak ada. Ayo, Tan. Ayo. Ambil, kamu makannya. Kan. Ayo. Pak Izal, ayo. Ayo, teman-teman. Maaf teman-teman ya, ada iklan sponsor ya dari Kecoa ya. Kakak Zaki Haidar tuh. Assalamualaikum Dek. Iya, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Zaki Haidar. Was. Jilid berapa Dek tuh Kak? Enggak. Hah? Karena ikro berapa jilidnya? Jilid atau ikro? Sama aja. Ikro 6 Kakak. Haidar. Karena jilid 6 ya. Salam kenal Kak Zaki Haidar ya. Kak Zaki Haidar ini ikro berapa nih Kakak? Jilid berapa Kakak Haidar? Mau tahu nggak? Ya, teman-teman lanjut teman-teman ya. Makasih teman-teman sudah komen-komen ya, sudah like ya berkau teman-teman ya. Wah, sama katanya. Sama Kak jilid 6. Wih, hebat Kak Haidar. Sekolahnya kelas berapa Kakak Haidar? Sekolahnya. Nah, teman-teman ya. Lagi mau kelas 2 kan. Tadi mana Kak? Kan soalnya. Tadi surah Al-Insyiqaq ya? Al-Insyiqaq. Ayo teman-teman lanjut teman-teman ya. Tapi jangan yang atas. Gimana? Ayat 11 ya? Ayo. 11 teman-teman ya. Ayat 11. Iya. Kakak Zaki Haidar nggak tahu. Hehehe. Iya. Ayo Kakak Zaki Haidar bareng-bareng yuk kita baca yuk surah ini Kak. Surah Al-Insyiqaq Kakak ya. Bareng-bareng yuk. Ayo Kak, 11 Kak. Ayo Kak. Fasawfa yad'u subur ayo. 11 ayo. Itu udah dah. Fasawfa. Apa-apa, dikit lagi tuh, ayo. Mana sih? Ayo, ayat 15, ayo. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Ayo. Itu ya, 16 ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Insyiqaq Kakak ya. Kakak Zaki. Al-Insyiqaq ayat 15. Ya, Kak. Ayo. Bala inna rabbahu kana bihi basira fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq latarkabunna tabaqan an tabaq Malahum la yu'minun. Iza quri'a alaihim Qur'an. Udah kayaknya dah. Sore. Balil ladzina kafaru yukazzibun wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin alim. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Iya, halaman
Ini kakak, sekarang kita bahas apa kak, dedek? Kak, surah Al-Buruj ya. Teman-teman ya, surah Al-Buruj kakak Haidar, kakak Zaki Haidar. Surah Al-Buruj halamannya beda-beda kakak. Kalau ini halamannya halaman berapa? 72. Sini berapa kak halaman kakak? Halamannya berapa itu halamannya? Ukurannya? Yang mana Al-Buruj? Iya Al-Buruj. Halaman? Iya berapa? Sebutin berapa? 590. 590 ya. Iya beda-beda kak halamannya ya. Lanjut teman-teman ya, kita baca surah Al-Buruj yuk, bareng-bareng yuk. Kalau kakak berapa? Iya kak ya. Lagi nanya dia akan nanya. Nanya kita. Ini bareng-bareng teman-teman yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidi wa mashhud qutila ashabul ukhdud annar zatil waqud izhum 'alaiha qud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina wal mu'minati Terus itu kecoanya. udah mati dia mati. Udah kemprot tadi. Kena mabuk. Udah. Aja. Wa huwa 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Mereka 8 kak. Wa ma ayo. Wa naqamu Minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Allazi lahu mulku samawati wal ard wa Allahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wa mu'minati summa lam yatubu falahum azabu jahannam wa lahum azabul hariq. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Inna batasya rabbika Lasyadid. lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Wa huwal ghafurul wadud. Dzul 'arsyil majid. Fa'al lima yurid. Hal ataka hadisul junud. Fir'auna wa samud. Padillazina kafaru fi takzib. Wallahu min waraihim muhiq. Bal huwa Qur'anun majid. Fi lauhin mahfuz. Iya, nanya surah apa? Ya kakak Zaki Haidar. Depannya apa kak? Depannya apa tadi kak? Al-Buruj ya teman-teman ya, kakak Zaki ya. Lanjut teman-teman surah apa kak? At-Tariq ya kak? At-Tariq. Ayo, teman-teman ya. Teman-teman maklum ya teman-teman, karena lagi batuk teman-teman tadi makan es krim. Teman-teman dibilang jangan makan es krim, permen. Atuh. Orang mama yang nyuruh. Nyai. Bisa banget, tak mau disalahin. Mainnya nggak mau kelar-kelar kau. Mainnya kelar-kelar mainnya. Biarin. Mulai. Surah At-Tariq teman-teman ya, Kak Zaki Haidar ya. Ayo Kak ya. Teman-teman makasih ya udah komen-komen ya, sudah like berkol teman-teman ya. Iya kakak, iya kak Zaki Haidar, ayo. Surah At-Tariq ya kakak ya. Ayo teman-teman. Ayo kak, udah malam. Malam banget. Iya, ayo. Ayo kakak At-Tariq ya, At-Tariq ya kakak bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Was? Tadi pindah nggak kak? Tadinya, baru saja. Pindah nggak? Pindah, hebat. 17. Kelar dikit lagi. 17 sudah. Sudah kelar, masya Allah. Aku disuruh guruku Al-Baqarah kata Kak Zaki. Wih hebat Kak Zaki udah Al-Baqarah. Iya mantap. Al-Baqarah mana? Al-Baqarah alif lam mim. Alif lam mim itu. Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin itu. Ayo Kak, bismillah. Aktor teman-teman ya.
Bang Zaki Haidar yuk bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i wattariq. Wa ma adraka ma tariq. An-najmu as-saqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Fayanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa mimma dafiqa. Yakhruju min baydis sulbi wat taraib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yauma tublas sarair. Fama lahu min quwwati wala nasir. Was-sama izatir raja. Wal ardi zatis sada. Innahu laqawlun fasal. Wa ma huwa bil hazl. Innahum yakiduna kaida. Wa akidu kaida. Famahilil kafirina amhilhum Ruwaida. Iya, Masya Allah. Hebat. Akan pindah dong. Nanti surah apa? Surah Al-A'la. Al-A'la. Oh iya, hebat. Terus dong. Sabihis ya. Hebat. Sadaqallahul azim. Teman-teman, alhamdulillah. Teman-teman, alhamdulillah sudah selesai murojaahnya. Sekarang Baca Iqra. baca Iqra halaman Berapa? Halaman 6. Iqra 6. Halaman berapa halamannya, Po? namanya. Iya. Berapa? 19 ya? Fi apa 20? 19. 19. Iya. Ayo teman-teman ya. Akanahla Iqra 6 halaman 19 teman-teman yang ikutan ya. Ayo. Kakak Zaki Haidar, ayo bareng-bareng Kakak Zaki Haidar, ayo. Karena kan lagi mau lulus, Kak. Apa lagi? Iya, gue hitung dah. Gue hitung. Kan 19 kakak ini kan ini bacanya kan. 1 nih, 1 2 3 4 5 6 7. lagi lulus. Wih. Nah, dapat hadiah dari Abi nih, mantep nih. Mobil. Wih. Mobil yang kayak di Temzon. Di Temzon, wih. Ya? Hah? Mobil Ya, yang kalau ada yang jualan, insya Allah doain aja ya, Teh. Tos tuh dong. kan ada, Bi. Emang? Di mana jualannya? Di toko mainan. Toko mainan. Ada nggak yang 2.000-an? Nggak ada lah. Gocengan? Nggak ada. Yang 10.000? Nggak ada. Yang cepet? Ada. Ada? Oke, ayo lanjut. Bismillah, insya Allah. Iya, insya Allah. Ayo, semangat ya hajinya ya. Tapi yang kuning yang itu loh yang saya Apa? pakai yang tadi yang Apa tuh? isinya bola. Ya bola. Oh iya, oke, insya Allah ya. Doakan ya, biar rezekinya ya. Bismillahirrahmanirrahim teman-teman ya. Halaman 19 teman-teman, ikon 6 yuk, bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. 13. Fi wa anfiqu khairal li anfusikum Ya. fatanfa'ahuz zikra izas sama'u fatarat wa izal kawakibum tasarat ya Rabbi inna qaumit taqazu hazal qur'ana mahjura inna radduhu ilaiki waja'iluhu minal mursalin. 14
ayyi zambin qutilat yufuna bi ahdillahi wa la yanquduna misaq wal janna khalaqnahu min qablu minna samud Samum. Min naris samum. min Salam. naris samun Samum, mim itu. Samum. samum Iya. Bal. bal kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij. Iya, masya Allah, bagus. Ada yang nanya. Kalau lancar komen, Kalau lancar pindah. Ke kanan naik itu. Ke kanan naik. Hai, kanan naik. Apa kabar kanan naik? Udah lama nggak bersua kanan naik. Sedang apa kau? Iya. Lanjut ke kanan naik teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah komen ya. Ananda udah dibaca nggak? Kanan Ananda Zulaikha. Oh iya ya. Kakak Ananda Zulaikha, assalamualaikum kakak aku. Adiknya Nanda. Oh, ini adiknya. Assalamualaikum kakak aku, adiknya Nanda. Iya, ini siapa namanya adiknya kakak Nanda nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya kakak. Kakak adiknya Nanda ya. Salam kenal ya. Kakak Nana ya. Ayo kak, lagi kak. Ayo kak, iklannya kak. Ya kakak, teman-teman, makasih teman-teman sudah komen ya, barakallah teman-teman. Lanjut ya, iklan 6. Tapi ada yang salah satu doang. Iya. Makanya jangan salah ya, biar lancar, biar kencang. Tapi udah lancar tuh tadi. Bagus. Banyak lancar pindah ya. Udah minum udah beda. Oke. Udah jarak. Ya. Minum. Kan, ambil selok. Ayo teman-teman lanjut teman-teman ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Akan Nana itu. Kamu masih ingat aku? Masih akan Nana ditanyain tuh sama Pak Lepi. Siapa namanya Kak? Siapa namanya nanya akan Nana ini? Pak Lepi apa Reja Pak Lepi? Tapi tadi kau masuk semut gede. Wah. Ya kemarin ya akan Nana ditanyain ya sama Zelva Pahlevi atau siapa tuh namanya kakak Nana Inai. Kasih siapa tuh namanya yang Papa Kak siapa ya kemarin ya namanya ya? Yusa. Iya. Ya kakak Nana Inai mana ada yang nanya kakak Nana Inai. Katanya Iya. kakak Nana Inai kemana hati-hatiatan katanya gitu. Iya. Ayo kakak Nana bareng-bareng ya kita baca ngaji lagi ya. Tahu saya lupa. Iya, kemarin ya. Ayo teman-teman, lanjut teman-teman ya. Iqra 6 halaman 19 teman-teman ya. Ya Kak, mulai Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ngabi. Dulu makan dulu ya, mengajar ya. 13 fi wa anfiqu khairan li anfusikum fatanfa'ahu dzikra iza sama'u fatarat wa iza kawakibun tasharat ya rabbi inna qaw taqazu hadzal qur'ana mahjura inna radduhu ilaiki waja'iluhu minal mursalin. 14 Kak. Min qablikum bi ayyi zambin qutilat yufuna bi ahdillahi wala yang kuduna misaqa wal janna khalaqnahum min qablu min naris samum
kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrim marij. Iya, Bang ambil Kada ya. nanai. Apa toh nanai? Kakak nanai. Kamu berapa tahun? Berapa tahun akan ahla? 8 tahun. 8 tahun akan nanai. Aku udahan dulu ya. Oke, siap akan nanai. Saya selalu akan nanai ya, berkah selalu ya. Dan teman-teman semua ya, Masya Allah ya. Besok datang lagi ya kakak Besok lagi nanai. akan nanai ya, kakak Ananda Zulaikha. Iya, siapa nama adanya nih? Kalau kenal ya, kakak adanya kakak Lah Nanda itu kan ya. udah. Iya. Nah teman-teman, ayo kita teman-teman ya. Sekarang giliran kita bareng-bareng yuk, mengambil. Ya kak, fokus kak. Ayo kak. Satu lagi kak. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah capek nih sayang. Iya, 13 fi. 13 fi. Wa anfiqu khairan li anfusikum. Wa anfiqu khairan li anfusikum Fatanfa'ahu dzikra. fatanfa'ahu dzikra Idza as-samaa'u fatarat iza sama'u fatarat wa idzal kawakibu tasarat. wa idzal kawakibu tasyarat. Bukan sya itu. Tasarat. Sa. Tasarat. Wa idzal kawakibu tasarat. Wa idzal kawakibu tasarat. Ingetin ya. Ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. 14 Qaf 14 kok. min qablikum Min qablikum bi ayyi dzambin qutilat bi ayyi zambin qutilat. yufuna bi ahdillahi wa la yanqudunal mitsaq. Yufuna bi ahdillahi wa la yanqudunal mitsaq. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Bal kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij. Bal kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij. Iya, sadaqallahul azim. Teman-teman, Teman, alhamdulillah alhamdulillah telah selesai. yang ngajinya. Besok pindah ya. Yeay. Pindah, iya. Halaman Jadi- berikutnya ya. 18 ya. 20. 20 ya teman-teman ya. Oke teman-teman. Yeay. Ikut ya. Jadi 6. Hah? Jadi 6 dong. Iya dong, jadi 6. Abis 6, 5. Iya, Masya Allah ya. Taruh. Ya bareng-bareng yuk tetap ya teman-teman ya. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama
ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ربي هب لي من الصالحات ربي هب لي من الصالحات ربي هب لي من الصالحات ربي اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala tandua ini fasil dulu ini sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Nah kerudung Rabbi hamdi sholihat Rabbi hamdi wa sholihat Rabbi hamdi wa sholihat Rabbi ij'alni muqima shalah min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak wa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Aduh, ini buahnya ini aduh pelanggaran 12 ini. Duh, bocil. Kami kemana kak? Ya teman-teman, terima kasih teman-teman yang sudah menyimak ya. Pamit teman-teman ya. Terima kasih sudah menyimak, sudah komen-komen, sudah like, sudah subscribe, sudah bunyikan loncengnya, sudah share teman-teman ya. Terima kasih teman-teman ya. Aduh, capek Jumpa di hari esok di jam yang sama insyaallah teman-teman ya. Saya tutup dengan doa kafatul majlis. Dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum teman-teman ya. Yang benar dari Allah, yang salah saya pribadi teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.